goceng di kamar, malah nyasar ke rumah pacar. Lebih murah cabai-cabai ya. Weed every day. Smoke weed every day. One, two, three, let's go. It's zaman now, say. It's zaman now. It's zaman now. It's zaman now. Hey, it's zaman now. It's zaman now. It's zaman now. Bocah-bocah penerus generasi, belum cukup umur masih mau terasi. Waktu kecil lupa diimunisasi, katanya udah jarang diawasi. Yang SD udah kasmaran, SMP gak pacaran, SMA udah gituan, udah ciuman, udah gituan. Pulang sekolah bonceng tiga, malah nyasar ke rumah pacar. Lebih murah cabai-cabean daripada yang di pasar. Makanya kalau ngambil jangan dicampur micin, pengen mabok yang murah, akhirnya hirup bensin. So jadi sosialita pas work masih minta, padahal lo mau benar, udah berani jatuh cinta ya sakit. Say, kids zaman now, say. Kids zaman now, 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 kids zaman now. Zaman udah berubah, kita beda usia. Kalau sekarang main iPhone, dulunya pakai Nokia. Dan sekarang tidak lagi dua kriteria. Sampai bingung bedain yang mana pria dan waria. Makin canggih dunia, semua tersedia. Anak kecil lebih suka buka sosial media, bukan matematika atau rumus kimia, tapi artis Korea mereka lebih histeria. Anak-anak usia belia udah ngerti soal lagu cinta, tak menghormati kaum lansia. Apa kabar Indonesia?